Koloseka Sonya, a generateso no ikoto makiron wako rukaipit, ido ajau tukamiona inyamata luepe roreta dauni kariyare, kaibari nililele ba wiyo, nyesara epogetelo angini tungana nikoto mokaleke, konyelo lo ikidio kikale alue jasi kire inyamata luepe rorete daune karediope, ibore yena yanga u iba korike unos koto manokalia, kanoda wai kia unado ketar na wai pit na kaibarin, hapu gani kairio ngeta luojo kota ukez de wotara kopekwa na aikor Itunga ibarin. Ide diopete koto moriongete kangon, nyeseriongete loka shua, IVED, lo apeda akora kinitunga kuatare lu ichogore jautene kote mbugondo, ko district aloko serere, Amerike kini keda kinei akuatare. Poto tolo mutai na peta nu joka noi toni lolo na ijaine polore ariongete lo baka shua IVCD peleknete ke ra nyini be kangini korione ne jai chalo are boto ai boisno serere na edumune arerengu na aikeu ne dumune lo ikapunu okaleke keda adumune na nyamata so anepa ni kanu anyini bingara kini tungangunu irdakto sibakuro no yo chalo apotu etojo kata akora kini bere Itunga akinei ida Amerike kin no poda yanga sisirigini milioni ni akaisauni konyiro kilo sa konye ni kota anyimo ni be Itunga ke relu chalo ya lu ipote ai medawni do apele kindosi ITG ibakoro kotoma ochalo ekalu Itunga lu abuare rengikam ai medawna kine keda Amerike kin ka Nigeria ngeteloka shua keza yala masino inede jai eya itene lo eriongete kalo kanoda gangata kwa natikana konye donge yala man noi narai engo kaleka edartinga kine ni joy kitinge kanisa ai dara konye do kwa na dolotare malede ka so yala mashua yatana kinede ke ai nana kine yasare rengushu jukane kinete sa Jasidway amokian jente bisa adeksana lailo ponelo borosine che anyam chuno konye akronga shalamkin shua ayao ajokisho so losi aidara ekiro lakina ngini shua urau nui medai kini ngunu kai kakal mami jenu na cepak tingi pengi pangara tarika doero dumtu shumani ngari ana kronga shalamkin ona ceka Samuel yata nakaberejo ameja apa tibi anenge di otraka abana mama jaisini ngarono se malane de ka bishwa palko na mama pipita eyala mono merogondo timu lefia oyame de ka biso yala mekata nuna aradumu ki na shua oda koto ngesi medaki na sodita dukunge togo na yare tiko kijoso merosomi ko keda daria dakioksono kala ni pale Salaterio pila Apollon loikara keisa kanyauni uni nyese balebe erai nairuana na soditi nyesi adom na imedawni kwa natikana akeu madum to akeu na madum tejo akora ki ejanga jeba metu ni kwa na ya uno kwa talepa mamnga yuta de cheko lolo ngeta ngage on kwa rikala kesa kanya unalu adumu ndongo dibore na puga Kipekata wa yalama medao ngoda geuna polo na mapakati ya ngadu mundora medana Atupito na Apollo ne icholongolo ikanyeto district aloko serere Ana Beatrice Abeja na ada Apollo kinitaso banano akora rakine ikeda Amerike kin nesabu ichora ke medaunak aisacha gwela na ibare nilude medao tukesi Edia ichesane Itunga inerebe ala akine ina shua ambo ngon eraida la pugan ekotoja nyube oninga ide project ni akine ina kon edeka kina ni mkeonijo ala jina dia kina kipama mera ajala kina kwa besu amina a project bala dufus a reporter lodela chuniterio ngetloka Uganda Bureau of Statistics okari lukuminiare tomanaka nyangon karua ilukuminiare akaisare nesike untebe idiope koto motonga Ican luko Uganda nesda mame pedori adomu ni sirgini lukumini kanyape kangini paran Apollo ukebe erokapu gani kedairio ngeta luojo kotawepelu epol kanoda lemunitunga Kotomo Bakor Kanuka TV East Alexander Makeyo Kori ko district aloko serere